anka brothers no a omu tada pa wo social media so no me kwa akobo omu pa me yi omu patron Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Nsem TV GH so wofre me adwoa searching. Ebusuafo Kwabena Marfo a journalist odini djuma e won Despite Media peace Neat FM. Na Kwabena Marfo say NDC MPB a bribe no ama 1,000 Ghana cedis say on shut up about a year private jetter NDC for so omukwakoto. Na Kwabena Marfo say sa shut up no nte shut up asemo o ye NDC ni ba say NDC fu mu jimi a mu win so obeye mu ayi obeye mu mfeje all night a year rest in peace in that their Baflax half house or do baye mu no mo mpe mo se bo say 24-hour economy mo dey break Ghana youth mo fambra Ghana youth ni nya djuma enye o mo nya 24-hour economy no mo create jobs na plane am kwakoto ne de ne kam inti 1,000 Ghana no wode bribe and say agenda no kra wa ke kanadwe Kwabena Marfo ake kanadwe o chere NDC fo no mo promise Ghana youth no job o tena radio so ebo NPP abai na chi ebo mo campaign hu dawuru because mo se mo be ma youth no adwuma mo aba 24-hour economy in crossing mo mind impo mu se nipa na mudi o mo to Ghana ha no na Sam George sorry a na okra kasa kese Sam George Doti ono okwa yi a ne special car and ono Sam George so ne special car meaning say you want me say convoy okwa yi a convoy enso Sam George ya got opposition omunja no na konya akran konkobu nanado Sam George and okwa yi so ka oti mesre ne ka oti Malik Basintali aya ne me mase ko bipo ebetina radio TV so etu futuru Ghana for any on be create jobs e be mad and wo kan waso ko website Kwabena Marfo se mu ni na mo ko top plane ba chrome here on an party ni mo so do de ba ye mo no mo de mo saka mo to as mo agya mo na so na mu nya mo na on pe ko sase mo ye na esefata na sa private jet hu sem ya na nado aye president no okofa ba ya na mo aso mo ano munye ni pension bia nti nse ma Kwabena Marfo de etuya arewo omuda ejuma be na mu create dia ma wo na me ne ona bu bigina filling station okay o ma 1,000 kura enie no wase ene wa be kai ene wa be ka de ene papa producer one chance ya this best ya de be ko star ku you anu no e wo de bi je na mitina wa ene de wo ya ade na be ko sister ko sisia mi tie no okay say honorable medase nyame nsira no pay at least why my breakfast yeah medase pa na mom asam no a wo ka ye no matoatne matoatne se musio momo mesi musio momo se enkofo na edidi atem wo social media so no hu me mekwa akoye wo mu petro me hu se demonstration entumi mu ya demonstration a etesi ato ensuo gu osona taaso enkamo this year politicians are say emu ahise mokom wo mu nsuro hwe bio na ade betumi mu pa ye atemdidie sanu na bema mu asesa musuban a eye san wo be ka kire me say ya advocate for private jet no for a presidential jet say minim ni pakura obenya asama kan me dia se ogobe presidential jet ya advocate for yan kana ya de pa the presidential jet no one yes ya de pa it's good that president honorable media I don't agree with you why they can't say I want to nipa o ma 1,000 anope we are 1,000 hey that means na ya chewie I can be there
That's yeah. Kobi. Now sorry call washroom says here na wa be che 1,000 That's na ya che wie no. Me say why na che 1,000 no? I ti di ban man 1,000 was on the TV station. I don't know how I advocate for presidential jet. Sir. My daddy, sir, emusio mo NDC for ma menka ne yi enkyere wo mu. Emusio mo NDC for na omumfa bre nkwa parliament say wo mo kwa akoto presidential jet. Sir, my daddy, enka demonstration na ye be ye tie wo mu okura yi mu no. Wo mu ani nje. Enanya demonstration nkwa o. Ako ye kwa akoye wo mu tiri so vigil e Independence Square. Mr. Musyomo obi no anka say ye kwa akoto presidential jet. Sir. Nipa kro no ni enke ye be select mu 1111 e de mo si social media so. Sisi a demonstration into me mu ye be kwa akoye mu tiri so vigil. Vigil. Mu enke ye be kan tribute abra mo te ase. Mo dia mo pa Okada riders no a mo ka asemu be regulate wo mu no wo mu wai emabunu no a mo ka asemu be mu wo adwuma ye no wo mu wai 24-hour economy no e wai mo kwata presidential jet emma mutirim me say enka brothers no a wo mu tada pa wo social media so no me kwa akobo wo mu pa me yi wo mu patron no wo matamo mama kuma tomo yam. Sir, presidential jet. Hey, it's Kwabena. Your man penny for a bomb mobile. Presidential jet. I did. Okada riders. Youth now. Me yesio say. Youth one why prime minister numpo. Youth no kura friend na wonfa. Operado. Youth one why no kura. Me yesio say. Youth no kura friend no wonfa. Basa down 200,000 me dey no way. Me na mbisa. Na mo aba betina ha no mo aba ye say. Mo kwato presidential jet. Na wa wo dey wo se wo pen. Ma musio mo. Reverend John Edi besina no wada nyankopon ase ewa nimunyam sha John Dramani Mahama ehye se ensam a ye kaaye ye mu bia ne ye hunade ekọ akiri ka kire wo man se ni ye Mahama gina paso ka nyina kire Ghana fo ye nada ebia ni ho a wode be ye adwuma no be se ka ye mu bi ni ye ka fa John Mahama ho no ka amem sane ye ne ye hu ya kebia ye mu bisa abire yesie yen nie ye hu ya your voice out to kira wo man say ye nim John Mahama from 2010 edibesi 2016 ebra ye to aba e ma ye late president may he so rest in perfect peace e ma no a odi free mu a tumi bedi John Mahama nsa onya asase de mampanin asase de mampanin die asase die yenim kwan ode ye fa so yenim kwan a John Mahama ede ye fa so wa ese Elimelech afena ba a obenya adidie ewi akire ye hunu kwan a Elimelech ede nyankopon krofo fa so John Mahama ene yenua no mo a efa akufu ado ho abufu no mo yes o mo beso Mahama ahwe ye nyina ye hunu ye beto aba owura bi minimo tontokrom ne sprinters ba duonu ba kokora wa manantu ne ni nyina gugi etwe mansofo atikuma se kotontokrom koto aba ati akufu ado ni nyina ne se Mahama se ono de oba akufu ado chichan na ni ma ne konkrom no wa chitimamuni onye ne saa obeyi timamufuo no matu mu good Mahama e ka asem wi no o promise ni full soldiers say a soldier fo na akufu adodo o mo bla galamsi no nya no no de beye no mu boa no ma ne wene power omo no do mbedi djuma ene police ya mu hunu wo mo no enye were police o 70% of them eye nipa bia even JHS kroman wi ene ya hye mo police ntare
no matu agu mu so se mmoboro gi mu mfidie intimidate mu wo site sa na wi asete ye sabre ye shafi yase yaboso me nwotwe ne ewo mu ka wonto ya wato private car ba mi yenu miensa enan ene mode mo scavators begu vie mo tonton mode yakufu ado ho abufuo koso mahama ahwe mahama ene ye nuan ma na esifuosu obi a wuwie suku tina afie mfinchia pi oso won fa wadwuma alawa na woge bo ho bra obetwa mu se enumpo bemana lusu a onusu okotwa no ho baa ya wo se wo sofo se wasesa koto abama no Yesu kura bonsam eyi ni maaye no odome no Yesu Kristo oba yese agenkwa oka kire bonsam se ewo mu se ne ye wo mahihye na oba de na emom nipa obeyi mi Kristo ama no se ya nwonu mpa nkeye wa ma bonsam akwanya biem wa ma mahama kwanya mpire no don mahama akwanya mpire no ne ye wuko mu nyina wo so da so